درباره وی مشاره من میوانه که برس ندیم یامال جگیر سروک پارتیا سبروشه باجر انقره و گلمه بیتن برس ندیم یامال ایوار باش تو بخیراتی جبو کردستان 24 دست پی که بیجین هر کس مرق دکه یعنی دناوا باکور کردستان اول ترکیه بزن بن کیوی ببه نامزد ماسیا شش آلی İyi akşamlar diliyorum. K24 Evarya baş jibu temaşevanino kanalawaya pres tabii adaylık konusu babet namzetiya serkomariye jibu hal bijartni em nizikin ve kemasaya şeş ali ما زلال کرنه که درباره و نامزدیه پشتی کو ام همو بوچوناور دگرن به تایبت جی دوی محیده کما جوینه دبه پشتیوه که پشتی کما همو کارن خو کرن گروپا مجی کارن خو کرن ام پشتیوه که نامزد خو دیار دکن لی جبو دیار کرنه نامزد پیوسته کو حل بجارتنجی به تمامی نزدیک ببه کنگی و کارن و تمام ببنو و بریار بدن کو نامزدی دیاری بکن پرزگریک لهمبر کارن و هنه muhtemelen دبا رنگ اگر هل بجارتن لدمي خو بين كرنو حل بجارتنا نزيك نبي رنگ دمها شبات دم في كي زلال بكن نمزد كي جبركو كوميسيونا ما كاري حروسا بروغراما حكومتي جي افنا فين كوما ديار كرين نح اندام وهروسا حفتي اندام جي بو كارن حكومتي پشتی کوان و کاران تمام دکن و وان کسان دانین و وی که بداخوانیه که پیشکش دکن پشتی وی که ناوی نامزد خو دیار دکن و دزانن کو ناوی نامزد لدمان داوی تی زلال کرن و بریان حاجی هند دزانن کو اردوغان پیشتر وها کریه و عبدالله گلجی وها کریه دروژن داوی دناوین خو دیار کریه پیوسته کوم د پیشیه د او زو وی که زلال نکن و امجی وها هزر دکن لورا کوما حاضرین خو تمام کرن و هر وها حل بجارتن دست پیکر امجی نامزد خو دیار دکن علی بابا جان دبیجیتن ما گوتوبیش لسر هندک ناوان کرینه ده گوتوبیجن ماسیا شش آلی دا ده گوتوبیجن دو آلی دا ین پارتین اپوزیسیون دا کو ایروژی جوینک دنابرا سروکی جهپی و سروکا ای پارتی برای وده چیدن کیجان ناف یعنی گوتوبیش لسر هاتینه کرن کیجان ناف چانسی وی که هیا کو ببا بر بجیر ماسیا شش آلی یان اگر ناف جینه گوتن صفات تایبتمندین وی کسی وی چابن اوی ببا نامزد ماسیا شش آلی هیا بکار بدنگین پرانیا خلک ترکیه و باکوری کردستان بدست بخواه bizim her ay bir altılı masa toplantımız هر ماه كدما جوينك ولداوية جي ام باسي بروفايلا في نامزة دكن وما بيشترجي خويا كريا فيك ما سيا شش آلي حمو كارين خوا كو بردوام دكا افين كو تجربة دنوا دولتي دا وحروها اف شش بارتين سياسي كو نزيق بونا وهروها ريق بكافن لسركسكي امي ويكي بكنام زد للتركي وهند زانن كو سيزدا حمين سروكي كومار دي حل بي حل بجارتن و اف جي جبو حل بجارتنا كسكي قلقتي بحث كرن تي نقاش كرن قفتقو تي كرن للداوية جي كي معقولة كي باشا كي قنجاوة ام ويكي وبه حل بجارتن وبه نامزد کرن جبو سرو کوماری و هروها هدفه ما ارمن جامع جوی که و کو بچن ناوا سیستما پارلمنتوی
دوێ دەمێدا کی بباشی دکارە ڕێڤەبەریە بکە کەسێک دێبێحی هەڵبژارتن ژالیێ vê masaya şeş alî û herwiha wê were pêşkêşkirin gelek kes hene di nava rojeva Tirkiyeyê me wek pêştir jî gotibûn heta di zemana hilbijartinê neyê destnîşankirin nav nayê xwe kirin. Baş e. Eger em bêne ser pirsa Kurdan, boçî heya niha masaya şeş alî bi şêweyekî giştî xwe nizîkî Kurdan nekiriye, nizîkî HDP nekiriye, gotûbêjên fermî di navbera masaya şeş alî û HDP da dest pê nekirîne. Di heman dem da eger pirsa duê jî eve bîtin, aya serkeftiyê serokkomartiyê dahatî, namzetê serokkomartiyê dahatî bê dengên Kurdan wê ser bikevîtin? Şimdi biz Neha em zihniyeteke nû daxwaz dikin û me dest pê kiriye her kesek ku li Tirkiye dijî aydiyeke wê heye em wiha temaşe dikin, wiha hizir dikin, wiha fikir dikin. Gelek zelalkirinên me hebûn di wan zelalan de me behsê demokrasiyê mafê xwe kiriye her kes pêwîst e mafa wî di nava destûrê de di nava sîstema parlamentoyê de hebe kar li ser vê yekê dikin û her wiha mav azadî bi vî awayî temaşeyê her babetê dikin di nava van babetê de di Tirkiyeyê de hevniştimaniyên Tirkiye kêşeyên wan hene evên ku li dervey sinûrên me ne babetên şêniyên Alewiyan her wesa peçeyê her wiha kesên din hemûyan bi vî awayî em behs dikin behsê heq û her wiha azadiyan dikin ev masaya şeş alî jî bawekê siruştî çêbûye HDP jî bi xwe îtifaqek heye hevpeymaniyekê wan heye û her wiha em weke masaya şeş alî dibînin ku HDP çûye nav îtifaqeke din û ev jî daxwaza wan e wana wesaviya ye. Berês Nedîm Yamal cegirê serokê Partiya Siberojê ji bajêrê Enqereyê tut gelme bû yelekî spas.